هوا گلی بو آبا گله جای تکرار بو اسلام چه دشته گلی مسلمانه اسلام دینه اسلام منهجه اسلام قانونه اسلام نظامه اسلام دین خوده نه دین عربه نه دین فرسا نه دین مجوسا نه دین کرده نه دین اروپیا نه اسلام ان الدین عند الله الاسلام دین الدف خود تعالی اسلامه آدم علیه السلام دینوی اسلامه و نوح علیه السلام دینوی اسلامه وش نوحي حتى محمد صلى الله عليه وسلم دين همية إسلامه وإسلام چجارنا اتگورين شريعتنا گورين شريعت پیغمبري فرقه ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا بهر پیغمبر کی شریعت و منهج خود دانای بس دین اسلامه هوا گلی بو اسلام کردی چه شکی وقت اسلام کردی دی چه نزیده که دی چه کم که دی چه بری تدویتو چه بیجی پیچه حتی جرعت داخو خود تعالی بحثی اسلام دکت اسلام دین عالمیه دین انسانه دین اجنایه دین رب العالمین بيشتا پیغمبری صلی الله علیه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین هو جنینا کسک بما بده سر تلفزیون وشنی که او تشت ثوابت دی اسلام دانین رحم چنابت همی قبل جه خوبت وقت شدت بیت شدت بکار بینی وقت رحمت بیت رحمت بکار بینی حجت هم ده نبی اسلام بس بیشتن چه انسانیت ہے کہ اس عیدا فلا و جیا و ازدیا پیروس نکن اسلام میں نگوت کہ عیدا و پیروس کے چگوہ دین ہے ابراہیم علیہ السلام براءتش باب خدا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم بينما إسلام يا قلت يما نهو جاءت ما بيجي إسلام يا قلت يما جيران تجيبت فلابت إزديبت بوذيبت هندوز بت جيرانية قد هذا قلبك وقولوا للناس حسنا ابن عباس الناس الفيري اليهود والنصارى تازه قال عالم بابن تازه تعامل قال عالم كان برحم تعامل قال عالم غشير هنا كان مالكه سنخون جيبت فلابت ازديبت امور الدنيا القلبشي جاميري محتاج هاريكاري وهاريكاري بك اما او تشتي خود تعالى وبيغمبري صلى الله عليه وسلم قدي شنابت التلفان در باز بي تبو حاجات انسانيته اسلام تنازلات بكي ثوابت اصول ملاقيه بكي تبوكيت كي ملاقيه تشد فيت وانا